Sanin Karamehmedović, autor i osnivač dubrovačke grupe Silente, objavio je u izdanju Rockmarka prvu zbirku pjesama Terca na tišinu. Dobrodošao, Sanine, izvoli. Dobro večer svima, hvala na pozivu, hvala ljudima koji su došli večeras i sinoć i sve ove prethodne večeri slušati neke pisce kako pričaju o svojim djelima. Puno vam to znači, sva ta podrška i pogledi, znatiželje, hvala vam puno. Ja vjerujem da ćemo, osim toga što ćemo slušati neke hitove Silente, a nakon čuti i o prvoj pjesničkoj zbirci Terca na tišinu Saninovoj ili Sančovoj, kako ga prijatelji zovu, iako je on Sančinoj. Da. Iako je negdje u nekim intervjuima rekao da sve što je htio reći napisao je zapravo u pjesmama, ali dobro, dotaći ćemo se poslije svega toga. Dakle, Sančo, kako ga znaju fanovi, na muzičkoj sceni prisutan je od 2012. godine kada je objavljen prvi album Silente, a nakon godina oklijevanja objavljuje sopstvenu zbirku sa ukupno 40 pjesama. Uz već muzički obrađene iz repertoara istoimene grupe po izboru, autor se u njihovoj originalnoj verziji bez studijskih ispravki, skraćivanja ili produžavanja u Terci na tišinu nalaze se u ovoj zbirci i pjesme kojima će ovo biti prvo objavljivanje. Pjesme prate i njegovi lični komentari, ali i priča o bendu s kojim je višestruki dobitnik muzičkih, kulturnih i umjetničkih priznanja. Zbirka je već u Hrvatskoj imala dvije, promocije u Zagrebu i u Dubrovniku, ili još negdje nisam dobro propratila, još par, ali samo u Hrvatskoj. Da. Dobro, onda smo mi u Budvi počastvovani da ovo bude prva promocija van granica Hrvatske. Moguće da je ovo prvi put izlaziš sa knjigom napolje, odlično, drago mi je da je tako. Dobrodošao, Sančo. Hvala. Može to, Sančo mi je puno draže, ima ovo Sanin, ali ima Sanin, to me veže za to kad me mama zvala Sanin, odmah samom problemu, to se odmah zna čim te zove pravim imenom, da. A može i Sanin, ali zato što sam navikao u poslu da mi faljiva ime, a još smiješna situacija, imam menadžera koji se zove Sanjin i da samo zovu Sanjine pa se nas zove se okrenemo, ja bez veze on s razlogom, tako da eto, može Sančo. Početku, tu je i Saninov brat Tibor, koji će nam na kraju svirati. Oni su došli skupa da predstave Silente u Budvi. Jedan duh u dva tijela. Tako je. Sančo, 3 ste albuma objavili kao band i ti si pisao svi tekstove, je li tako? 4 albuma, ispravit ćete. Ali sad nije izašao nedavno, pa ćete oprostiti. Oprosti mi, ajde. Lovac na čudesa, neće rijeka zrakom teći i malo magle, malo mjesečine. Sad, 4. ne znam kako se zove. 4 se zove. Vidi se da si neko ko voli da računa i razmišlja o stihovima, čim su ovakvi naslovi. Pošto si krenuo sa rokom, 2006. je počeo, ovo mlado čeljade je počelo 2006. godine da se bavi rock muzikom. Tačno? 2006. da. Tako je neki prvi nastup je bio tada. Da, prvi nastup je bio tada i već na prvom nastupu smo mi svirali jednu svoju pjesmu, dakle 4-5 obrada, što je bilo nužno za počet, onako uopće zaufati sa instrumentima, jer to je bio prvi dodir sa instrumentima, ne samo prvi dodir sa ozbiljnim nekom muzikom, nego nekako sam nagovorio starog da pođemo u Zagreb da uzmemo gitaru i... Gitaru, kako dobro, ja kažem gitaru, da. Samo ništa, slušam. Da, električnu gitaru. I prošlo mi je to nekako, iako je mislio to faza, da će to proći 2 mjeseca, pa ćemo tu gitaru prodat ćemo već nekako, dogovorit ćemo se. Međutim, nisam je pustio tako lako i nakon pola godine, već 2006. ja i Tibor smo imali prvi nastup, on je svirao bas gitaru, ja svirao gitaru i tu je bila prva pjesma koju smo mi kad izveli, doduše bila na engleskom jeziku, ja sam u početku stvarno pisao na engleskom, valjda zbog utjecaja strane muzike koju sam slušao. Međutim, dosta sam brzo skontao da se zapravo bavim imitiranjem stranih fraza koji sam nekad negdje pokupio i nekako mi se počelo sve više činiti da nema prave iskrene pjesme ako nisi na materinjem jeziku, ima, ali jako teško.
I već na drugom nastupu, tipa 2007. cijeli repertoar je bio u našim pjesmama, mi smo bili općinjeni time da radimo svoje stvari, svoj materijal, svoje tekstove, svoju glazbu. Nismo bili nešto posebno vješti svirači, tek smo počinjali, nismo ni sad nešto puno bolji, ali smo zavoljili. Šestoro sad. Da, pa smo idemo na silu. Ali zaljubili smo se u to pisanje pjesama, tako da to traje, ta komunikacija mene i njega, gdje ja napišem tekst, pošaljem ga njemu, on ga nakon nekog vremena vrati, stalni taj ping-pong teksta i glazbe traje od 2006. godine. Mi smo bili djeca, on je 4 godine mlađi od mene, on je bio tipa 6. osnovne, baš smo bili mladi. I to je navika koja je stvorena i koja se ne može izgubiti, čak ni kad bi mi htjeli, ja ne znam šta bi radio bez toga, jako mi je dosadno. Ali s vremenom smo naučili nešto radi, barem mislim da to nije toliko loše kao što nekad bilo, imamo ljudi koji nas prate, imamo priliku da to izvodimo, zapravo smo nekim čudom od tog projekta, od te jako jeftine gitare iz 2006. stvorili karijeru i profesionalni smo muzičari, sada Bog zna kako, zato što nemamo glazbeno obrazovanje, a naučiti tek namjeravamo svirati. Da, obojica ste samo, eto, iz ljubavi ušli u muziku i zaljubili se do kraja, nema tu povratka više, nećete se ničim drugim baviti, vjerovatno nikada. Ali što ste slušali tada? To me zanima. Što smo slušali? Svašta, ali evo ovako ukratko, starije u golfu Duji uvijek vrtio bijelo dugme i neki XU rock, to je bilo uvijek na repertoaru. Na stolu je bio Feral Tribune, svirao su neki Rolling Stonesi, neki klasični rock, uvijek tako nešto. I mi smo to stvarno imitirali. Imitiramo i dan danas, nema ništa protiv imitacije, čak ni protiv krađe, to je još bolje. Ali nužno je to sve to ide s vremenom i kroji zapravo neki tvoj izričaj koji na kraju bude stvarno originalan, a i prepletanje tim situacijama koje si imao kao dijete i kao malo veće dijete. Sad, pošto si ti zvijezda u Hrvatskoj, ozbiljna, reci mi, a tamo si u nekim silnim intervjuima što sam gledao i tako, pominjao si Arsena Dedića, Duška Trifunovića i Đorđa Balaševića kao vrlo jake uzore. Je li to tada bilo ili je to tek počelo kasnije da se prosto da si shvatio da si... Moram priznati da je možda eventualno od njih Arsen došao kasnije, ali Balašević, a posebno Trifunović koji je autor mnogih tih zapravo i pjesama i dugmeta i cijele XU rock scene, već je bio tada prisutan. I naišao sam dosta rano na jednu malu knjigu Duška Trifunovića, zove se Tajna veza i ona je ovako doslovno ovolika, jako mala, jednom sajmu sam je našao polovnu i nosim je većinu vremena sa sobom kao nekakvu amajliju ili šta ja znam. Valjda sam je 1000 puta pročitao. Mislim da je možda on najviše utjecao, ali ne bih htio da se niko zavarava koliko god da se bavi muzikom, autorskom, ko piše svoje tekstove i uglazbljuje ih i izvodi ih, on mora biti svjestan toga da hoda u teškoj sjeni te trojice, jer su oni napisali pravila i mi ih na neki način samo poštivamo. Bravo, treba biti hrabar pa se s time tako direktno suočiti. Ali tu spominješ još jednog, nekom intervju sam uhvatio da si pomenuo nekoga koji je nama jako bitan i poznat, a to je Miladin Šobić. Obožavam Miladina Šobića, kad si ga prvi ali kasnije. Ali zapravo, znaš šta se dogodilo? Sad ću ti ispričati nešto što će ti biti jako zanimljivo. Upoznao sam Šobića na fakultetu i dok sam ja bio na fakultetu, su muziku sam upoznao, jer među studentarijom u Zagrebu on jako popularan. I dođem doma svojima i kažem starome kako mi nisi pokazao ovo, pa čovjek je genijalan i piše da je studirao u Dubrovniku neko svoje vrijeme. I kaže, pa on ti je bio podstanar kod mame u stanu, u sobi. Mladen Šobić je živio s mojim roditeljima 4 godine dok je bio na fakultetu u jednoj sobici maloj, to je jako mali stančić, a sad sobica još manja, vi ne možete zamisliti, tu se jedva može leći. A on je bio podstanar tu. Moja tetka bila zaljubljena u njega. Tako da je nevjerojatna tu veza zapravo uspostavljena. To me pričao negdje? Jako rijetko, ali da, evo. A dobro, to je naša legenda. Tako da. Ali to je veliki frajer, veliki lik, jako ga volim. I njega i recimo Maju Pefiljevu. Možda mi je to dvoje odavde najbližih, najdražih autora. Ja
Moramo te pošarat malo, znaš. Neka idemo. Čuti, da. Ajmo o stihovima. Razgovarati, da se vratimo o ovim stihovima koji su, za koje je napisana i kompozicija, a za poneke i nisu. Na početku sam napomenula da ste u mnogim intervjuima istakli da sve što bi se reklo rečeno je u pjesmama, ali i također u najavi ove zbirke kazali ste neke od ovih pjesama napisane su davno i napisao ih je netko koga više ne poznajem, a također i nove pjesme napisane nedavno i njih je pisao jedan novi lik, ali i s njim se uskoro namjeravam rastati. Što ćete onda poslije toga reći? Hoće li i dalje biti ovo isto? Onda ću naći nekog novog i njega ću nogirati nakon nekog vremena. Treba što brže i što direktnije bježati od samog sebe, to nemojte to propustiti. Ali se držite jedne te iste emocije, emocionalne niti koja vezuje sve ove pjesme. Pa moguće nesvjesno, ali ponekad osjetim da sam svjesno upao u neku fazu i nakon što primijetim da se ponavljam ili da sam učinio što sam mogao u tom nekom fazonu, tom nekom osjećaju, namjerno ga pokušavam napustiti i krenuti u neki novi. Pa zato govorim o tim nekim prošlim likovima, ali zapravo da, dosta mi je čudno kada pogledam na neke stvari koje sam radio ili koje nisam radio, kako do sad nisam bio ono što sam sada. To mi je velika misterija i veliko žaljenje zapravo. A sva ta prošlost koja se dogodila ili koja se nije dogodila, ja sam vjerovatno preopterećen njom, pa zato stalno govorim, ali jednostavno ne mogu zaustaviti nabiranje te prošlosti u moju sadašnjost i to ću teško nadrasti. Ali u svakom slučaju sve to bude pretočeno u stih, u strofu, u ono što želiš da bude prosto komponovano, da bude muzika. I to je moj način obračunavanja s njime. Trenutačno sam u gubitku, ali nije mi dosadno. Tako da, idemo dalje. 40 komada pjesama se stavio u knjigu. To puno ili malo? Tako kažu. A što je bio kriterijum koje ćeš pjesme od onih, jer tu ima oni koje su, kako vi kažete u Hrvatskoj, uglazbljene, a kod nas se to kaže, ne znam, ozvučene, ne znam termin bolji. Dakle, ima tu oni koji su i kao snimak, a ima i oni koji su ostali samo na nekom papiru. Koji je bio kriterijum da biraš pjesme za ovu knjigu? Pa najprije bi trebalo reći da zapravo one koje nisu uglazbene, ja se nadam da će stvarno jednog dana biti, jer ja pišem u namjeri da... Počinješ tako da ona bude otpjevana. Da, to je moja želja, to je moja motivacija. Dakle, ja bi stvarno htio biti autor tekstova popularne glazbe koju izvodi moj bend i koje Tibor uglazbljuje. One koje nisu, nadam se da će jednog dana biti, ako ne budu, nema veze, nije velika šteta, a one koje jesu, sam birao po nekom ključu, nisam siguran točno, ali činilo mi se da mogu lakše ostati bez te muzike, a da ne izgube toliko puno kao što bi neke druge izgubile. Sve izgube nešto, sve izgube puno zapravo, ali da baš ne ostanu potpuno gole, onako sami ne znaju šta će, pa sam neke uzeo koje će malo reći čvršće, koje su zaključane da mogu na papiru predstavljati otprilike ono što sam ja mislio time reći. Onda mi je bio problem što neke stvari koje su uglazbljene, koje su, ne znam koliko ljudi ovdje prate Silente i sve to, ali neke stvari stvarno postaju veliki hitovi i pjevaju ih ljudi koji imaju potpuno drugi doživljaj te pjesme, drugu interpretaciju i nametnuli su kroz godine neke druge osjećaje tim pjesama, što je meni najbolje što se može dogoditi. To je puno bolje od svakog značaja koji sam ja sam ubacio unutra. Svačije tuđe je bolje od moga. Mene treba hitno nogirati iz te priče. Ali, što hoću reći, te neke pjesme su postale hitovi i nametnula su se značenja koja ne mogu stajati bez muzike ipak. I onda ih nisam ipak nekako stavio. Iako su kao poznate i popularne, nisam ih, kad sam ih napisao na papir, nisam osjećao da sam više toliko blizak s tom pjesmom kao što sam nekad bio ili kao što sam s nekom drugom, koja nije na neki način oteta od strane te publike zločeste, koja to sebi uzme. Jeli? I onda sam njih ubacio. Otprilike sam zadovoljan kako se to sve ispalo i kako sam ih posložio unutra i reakcije ljudi su mi dosta jasne. Na mene motivirajuće djeluje sve to, cijeli taj prijem pjesmi. Eto vi, uostalom što ste vi zvali ovdje,
sve me to nekako hrani i samo mi daje snagu da se dalje bavim time što bolje. I da te pohvalim, nisi jedini koji svoje ozvučene pjesme sve nije stavio u album, u knjigu. Ni Leonard Cohen nije sve svoje ozvučene pjesme stavio u knjigu, tako da imaš dobro društvo. Eto, može. Ali inače, dugo traje priča o ovom naslovu. Terca na tišinu, divan je naslov. Prvi singl. To je prvi singl, a inače prva pjesma je trebala prvo se zove Kompromis, a nije, ali dobila je ovaj ljepši naslov. Međutim, Sancho je fino objasnio, rekao je ovako, da nije siguran što je u stvari to terca na tišinu. Stvaram nešto što nisam ni čuo, a savršeno sam u tome. Tačno, onaj ko sluša pažljivo zna o čemu govoriš. To je moje viđenje i ja nikad nisam stvarno namjeravao napraviti toliku, ajmo reći, zbunjolu ili priču oko tog naslova. Meni je on bio jasan iz početka i čudio sam se stvarno ljudima koji pitaju, koji traže objašnjenje toga, koji mi tamo na komentarima govore kao da je to nemoguće napraviti ili da terca na tišinu ne postoji. Stavi to u note. Da, što je to, i nije mi bilo stvarno jasno zašto sam mislio, je li neka provokacija ili što je, zašto mora sebi tako doslovno shvaćeno. Mislim da sam to objasnio prvi put tek možda po izlasku ove knjige, jer nisam nalazio ni potrebu prije. Ali da, ako ja napravim, ako ja reagiram na nešto što nisam čuo od osobe koju očito razumijem, volim ili u nekom odnosu i reagiram na temelju toga što nisam ni čuo ni vidio, ali znam, poznajem je, znam taj osjećaj, znam šta ona hoće, ne mora mi to ni reći, a kamoli opjevati. Odmah sam u tonalitetu s njom. To je prilike terca na tišinu. To je to, ta terca, jest, to je taj, sjajno je to. Treba možda napomenuti da tekstove za Silente piše i Tibor zajedno sa tobom, je li tako? Tibor piše tekstove za Silente puno ređe nego što bi on to trebao raditi. U nekako je, šta ja znam, ima neke kočnice pritisnute, iako je izuzetan onaj autor i onda te svoje tekstove većinom koristi za svoj projekt glazbeni Tibora, na moju veliku žalost jer ti tekstovi su fenomenalni i Tibor je autor koji je čak i na mene utjecao, kao ja bi trebao na njega, stariji sam brat, ja mu sradim tekstove cijeli život, ali u jednom trenu stvarno u nekoj blokadi koju sam imao, njegov solo album je više pomogao bilo koji drugi album, jer Tibor piše dosta, ja sam previše pažljiv i ne volim greške, radim dugo na tekstovima i ako mi nešto nije 99% dobro, ja to vjerojatno nikad neću objaviti, ima jako puno bačenih tekstova. A Tibor je neoprezniji, ali u toj neopreznosti ima stvarno velika ljepota jer on je iskren, brz, to je sve onako malo ulično, sirovo, ali brzo i iskreno. I to je stvarno jaka jedna emocija. I definitivno treba i njega popret kao tekstopisca. Nemoj naljutiti Tibora, neće nam svirati poslije pjevati. Evo, odmahuje glavom. U književnim krugovima, ova zbirka kada se pojavila u društvu književnika, zapisao si, nisam osjetio dobrodošlicu kakvu sam možda nekad očekivao, jer ovo moje nije takozvana ozbiljna književnost i nisam dovoljno načitan. Bend sam uvijek koristio kao štit. Šta to znači ozbiljna književnost i u kom smislu je bend štit? Pa, to se može objasniti situacijom. Dakle, mi smo 2013. u 2. mjesecu objavili Tercu na tišinu. Dan poslije smo mi bili izuzetno traženi kao glazbenici, kao izvođači. Ta pjesma se stvarno vrtila posvuda i stekli smo na neki način nepravednu prednost prema ljudima koji su tada bili u nekoj fazi svojeg stvaranja ili pisanja ili pjevanja. I na neki način smo imali taj blagoslov te Terce na tišinu, ali to nekako prokletstvo da smo toliko bili popularni s tom pjesmom da smo na neki način iritirali ljude i koji su zatvarali vrata tim nekih svojih krugova. Dakle, ja sam stvarno mislio da će ljudima koji pišu književnost, ozbiljno, neozbiljno, nije bilo bitno, ali da će im biti to prisnije, da će nekako više doći kao svoje nego što jesu, ali sve to,
cijela ta slika ti neki momci došli sad nešto pjevaju, gledaj kakvi su tekstovi, koji gura, koji im je veza, sve je to nekako djelovalo, pridonijelo tome da se ja nikad ne zbližim s tom nekom scenom. Sad su stvari puno bolje, prošlo je 10 godina, tako da sam ja naučio bolje plivati u tom moru. Ali u početku mi je bilo malo teško, stvarno sam osjetio kao da sam na krivoj adresi, na krivom čovjeku pokazujem pjesmu, ovaj čovjek mislio sam da će mu, nisam ja čak ni mislio da će se to nekome svidjeti, ne očekujem da mu se svidi, ali sam očekivao neki interes i nisam ga vidio u početku, baš sam jako patio zbog toga, nije mi bilo ništa jasno. I onda dođeš tako na drugu stranu među glazbenike i onda ti kažu da si previše književan. I zašto si ti s nama tu glazbenicima, ti bi trebao tamo nešto pisati. Ovo je preteško, pretenciozno. Stalno je bilo to pretenciozno u zraku. I onda si malo ostao u sredini tako, ne znam koja je moja strana gdje bi se okrenuo, sve dok nisam shvatio, pa meni je zapravo dobro ovdje, ima hrpa ljudi koji zapravo svojom ljubavlju stvaraju meni mjesto tako u sredini i zapravo mi omogućuju da ne moram plivati ni prema jednom ni prema drugoj strani, ne bude baš dobro tu gdje jesam. Tu sam se našao i sad, ko što piše tu, imam poznanike na jednoj i na drugoj strani, ali s oprezom prilazim. Što ti urednik rekao kad si mu donio za objavljivanje? Blažević. Što mi je Krešo Blažević i Rockmark knjižara, glazbena Rockmark knjižara, oni su me spasili, zapravo bez njih nikad ne bi ovo objavio. Dakle, ja sam ovu knjigu stvarno poslao službenim putem, jer ja sam dugo na sceni i otprilike znam kome se treba obratiti u ovakvim situacijama i znam na koja vrata pokucati direktno ako želiš preskočiti neke službene stvari i dođe do nekoga ako ti može objaviti pjesmu, ali nisam išao tim putem, nego sam prijavio na internetu, sam našao svih izdavača, sve pošalje rukopis, prijavio, objasnio svoju priču, poslao svoje pjesme. Ja sam mislio da će to biti stvarno zanimljivo ljudima. Ne znam zašto, ali ja do danas od nikoga od njih nisam dobio odgovor. Postoje vjerojatno neki drugi putevi kojima se to radi. Nisam se previše interesirao naknadno, jer sam u međuvremenu upoznao ljude iz Rockmark glazbene knjižare koji su nagazili na to punim gasom i što je bilo potrebno, jer su vidjeli da je malo fali motivacije da se borim s nekom osobnom nesigurnošću oko tih pjesama, jer tu treba pisati da sam ja književnik, da su to pjesme, a ja cijeli karijeru govorim da nisam književnik, da to nisu pjesme. I sad šta ova laže, vidi ga. Oni su me nagovarali, to možda potrebalo godinu dana, dok nismo napokon u nekoj pauzi od tog bendovskog posla i od turneje i koncerata u neka 2-3 mjeseca stvarno na brzinu odabrali 40 stvari. Ti inače potenciraš da si čovjek iz rock ambijenta, ne književnog, ali polako, evo, ako kao što je krenulo, ova knjiga prođe i dalje tako dobro, pa dođe i nova, pa i ona prođe dobro, ćeš promijeniti fokus, hoće li to biti onda, da sam ja ipak neko ko plijeni, ko traži pažnju drugih i dobija tu pažnju. Imaš i hrabrosti za to, a? Pa moja hrabrost direktno ovisi o ljudima kojima ja to pokušavam ponuditi. Tako da ti neki, ajmo reći, fanovi, ja ih više volim kao prijatelji, stvarno više manje ih sve poznajem, koji prate taj bend i prate taj bend zbog tih tekstova, su mi omogućili da se ja stvarno osjećam sigurno kao neki književnik. I sad, što sam 8 godina govorio da nisam književnik i sve to, moram stvarno priznati da prvi put kad sam uzeo knjigu u ruke. Dobro si, a? Pa pomislio sam malo lažove jedan, šta si govorio do sada, šta je ovo, a bio dobar osjećaj, stvarno jest, tako da sam sad nešto između i dobro mi je tu, ali definitivno, što kažem, ohrabrilo me na neke dane poduhvate ovako književne. Tako da ako neko vikne da sam književnik, ja se neću svađati. Nemoj. Ipak je 10 godina na nekoj sceni, a ovog puta na rock sceni u Hrvatskoj, pop rock sceni, nije mali period i nisi zatrčao se previše i da ipak si odmjerio, pa kad je prošlo ti 10 godina onda si krenuo da i objaviš to. To je okej, zaista. Inače, njegova knjiga ima 3 poglavlja, lijepi su naslovi onako za šmekerski. Prvo poglavlje je za kasne noćne ure, drugo poglavlje je za hulje i lopove, a treće je samo za njene oči. Da, bilo mi je neugodno ubaciti toliko pjesama u knjigu i samo ih tako baciti
neka se snalaze kako znaju i umiju, nekakva podjela unutar nje mi je, nekako sam imao osjećaj da tim samim pjesama pomažem da se stabiliziraju unutra, da imaju određene sličnosti unutar tih poglavlja, da se lakše sve to pročita. Tako da... Bonus pjesmu zaboravio si. I bonus pjesmu. A imaš i ovaj uvod u svako poglavlje je autobiografsko nekako čudno, da mislim, malo si se igrao i to dobro zvuči, nije da nije. Pa to su neke crtice, da, ne bih rekao da je to je ono što nisam znao pretvoriti u pjesmu, pa sam napisao u prozijet. Evo, na primjer, mogu ja pročitati ovo? Prvo, uvod u prvo poglavlje. Za kasne noćne ure. I pitao ga neki novinar kako uopšte nastaju tvoje pjesme. Odakle crpiš inspiraciju, ide strogo originalna pitanja. A odgovor je ovakav. Odgovorit ću, ali mora me se uzeti s rezervom. Prvo, jer bi moj odgovor podrazumijevao da ja znam što pričam ili pišem, a to nije istina. Drugo, jer bi to podrazumijevalo da ja imam nešto za reći što već nije u tim pjesmama, a ni to nije istina. To si rekao još u srpanj, to je jul 2015. Je li tako? Da, to sam rekao zato što sam stvarno samo sam bio prisiljen davati davao sam često intervjue i imao sam problem u početku s time zato što nisam imao dobre odgovore na pitanja jer sam sve najbolje što znam reći pokušao već staviti u pjesme. I sad su ostali neki ostaci tako suhi i dosadni koji sam ja govorio u intervjuima i na neki način sam se htio ugraditi do toga da su ti intervjui ono što ja želim da ljudi čitaju ili da im pomaže u interpretaciji mog dijela ili mojih pjesama, da su puno važnije stvari zapisane u samim pjesama nego u mojim intervjuima. Ja se stvarno trudim i sad kad razgovaram, meni je malo neprirodno govoriti o tim pjesmama, malo sam nesiguran i šta ja znam, nisam siguran da imam puno toga pametno za reći izvan toga. I onda ulaže veliki napor i trud u tome, nije mi teško, nije mi mrsko, drago mi je kad me god sluša, makar pjevao ili pričao, ali puno sam sigurniji unutar forme stiha, strofe, nego ovako kad ali govorim. ćeš uvijek, dešavat će ti se u budućnosti da ćeš morati da imaš odgovore na pitanja, jer će tražiti od tebe ljudi odgovore i za svoj bend, i za tvoje lične stihove, imat ćeš i odgovornost za to. Nemoj da odustaješ, budi dobar kao do sad. Ajde. Jedva čekam. Ja imam jedno pitanje, ako imaš ti još jedno, a ti ako imaš, izvoli. Dobro, ne znam koliko još vremena imamo, ali pošto nećemo... Da, dobro. Možda da čujemo neku pjesmu koju on rado voli i htjela sam ovo da napomenem. Lijepu poruku, mnoštva lijepih poruka. Ljepota je svijetu zakon, a lovac na čudese, kako sam na kraju navodi, najiskrenija moguća stvar. I kao malo ko što to u današnje vrijeme radi jedan romantik, ovo je posvetio svojoj djevojci božanstvenog imena Romana. Romana. Hoćeš nam pročitati neku pjesmu koja nije recimo uglazbljena, ukomponovana? Može, ali ako neko napusti ovu promociju zbog ovoga, nisam ja kriv. Neko ja. Ovako ćemo, od kraja. Voli me dok đavo spava, voli me izvuci još malo snage iz rukava, dok ne riješi se pitanje je li ova ljubav prava, i još malo voli me dok đavo spava. Voli me dok nije bitno sramota ili slava, veži loše uspomene u dokove zaborava, i voli me dok đavo spava. Voli me jer sumnja navire kao lava i raspliće što nas veže do posljednjeg šava, i još malo voli me dok đavo spava. Voli me dok u tu ljubav ne uključi se glava, dok ne važemo omjer snova i sredstava, voli me dok đavo spava. Voli me i ne pitaj se je li ova ljubav zdrava, ne mogu ti objasniti, sjedi, gotova je kava, sjedi tu i voli me dok đavo spava. Naštimat ću si srce kao da je sprava, izmolio sam sve, nemam više molitava, osim jedne, voli me dok đavo spava. Bravo. Idemo dalje, jel? Još su tu ljudi, dobro? Ovo ti je na Tiborov tajming. Može. Morat ćemo i Tiboru dati riječ, nego što počne da pjeva i svira. Evo, možemo ovako ići. Dakle, Tibor kao pjeva moju pjesmu, ta pjesma je puno bolja nego što kad ja čitam, tako da nije poštena ova raspodjela, razumiješ? Sad će on tu ispast velika faca,
a moji su tekstovi, nije uopće pošteno. Evo ovako, ali konkretno, vidi, to se dogodilo s ovom pjesmom. Pjesma se zove Sve što treba znati o ženi, dakle, bendu kojem ja... Vrlo nepretenciozno. Da, vrlo nezgodna pjesma. Ali veliki je hit sada u Hrvatskoj i dosta ljudi pjeva i zapravo hvali dosta tekst. Ali hvale ga nakon što je izašao uglazbljen. I to je veliki upitnik, velika problematika koju često razmišljam. Dakle, stvarno puno je reakcija na taj tekst, da je dobar, da je sve to odlično. Međutim, tekst je objavljen prije pola godine, a pjesma je prije 2 tjedna. Prije 2 tjedna sam tek dobio sve te pohvale. Tako da čudne stvari se tu događaju. Ali ovako ide pjesma. Sve što treba znati o ženi. Sve što treba znati o ženi saznao sam sa tvog tijela, kada uzet, kada dat male tajne tog duela. Sve što govori da ne voli, a zapravo bih htjela, i ostalo što valja znat saznao sam sa tvog tijela. Čuo sam iz tvojih usta, ukrao iz tvoga oka, prešao preko tvojih leđa, bacio se sa tvog boka. Da se sačuvaš od tuge, sve što treba znati o ženi, sada koristiš za druge, a učio si se na meni. Pa se pretvaraš da nije ono sve što znaš o ženi pročitano s moje kože, isprobano već na meni. Udahnuo sa ovog vrata, slušao grudi kako tuku, porezao se na nokte pa nestao iz mojih ruku. Gledao svijet kroz moje oči, tužno je na toj tribini, ronio kroz moju kosu i nestao u dubini. Hvala puno. Čitamo li dalje ili? Tibor je spreman, hoćeš ti njemu daš šlagvort ili on tebi za kraj? Da ja njemu nešto govorim. Tibor bi mogu nešto reći, ja sam dosta govorio, da. Ja mogu samo pozdraviti ljude večeras ovdje, reći da nisam dobio nikakav postotak od ove knjige, iako sam trebao, ali moj imidž sigurno je porasao kad sam sa bratom te pjesme počeo pjevati otprilike u srednjoj školi, tako da ajde, nešto dobiješ, nešto izgubiš. Ajmo ovako, Sančo, hvala ti na razgovoru, hvala ti na svemu. Ajmo slušamo Tibora, i to je band, možete kupiti, ko će da kupi možete uzeti. Ovo je band koji nastavlja tradiciju Ibrice Đela Jusića, Dubrovačkih trubadura, Libertasa, tako, vi ste Provčani pa moramo da pomenemo i te legende od prije. Ibrice Jusića, dakle Tiborov nadimak je Tibrica, to ti dovoljno govori. Važi. Ljudi, uživajte, Tibor, izvoli. Znači, što ćemo pjevati? Pa nadam se one gdje neću zaboraviti tekst. Idi, nek te sreća prati, kad popuste sidra i voda te vrati. Ukopat ću se ovdje, čuvat ću ti mjesto, ja te volim, a ti vidi što ćeš ti prokletstvo. Ukopat ću se ovdje, čuvat ću ti mjesto, ja te volim, a ti vidi što ćeš ti prokletstvo. Još bih htio da se vratiš, nisam tako nisko pao, da se ljutim jer si uzela što onako bih ti dao. Idi, snjegovi se tope, skidaj jakn, odrješavaj konope, pa natrag istim putem, natrag istom cestom, kad ne budeš više znala što da radiš tim prokletstvom. Natrag istim putem, natrag istom cestom, kad ne budeš više znala što da radiš tim prokletstvom. Nemam zašto plakat, a plakao bih samo tako, ko na stvarno uzde samo, što bih dao i onako.
pomiješavaj konope, obriši lice, vraćaj se s mjesta, puknut će ti leđa od težine tog prokletstva. Obriši lice, vraćaj se s mjesta, puknut će ti leđa od težine tog prokletstva. Ne bi opće smjela boljet, a boli me jako, ko da ukrala si više, no što nudim i onako. Idi odšuljaj se u srednoći, što zna život nego proći. A samo da znaš, kad završi predstava, ovo moje nije loše, takvih ima sve prokletstava. A samo da znaš, kad završi predstava, ovo moje nije loše, takvih ima sve prokletstava. A samo da znaš, kad završi predstava, ovo moje nije loše, takvih ima sve prokletstava. A samo da znaš, kad završi predstava, ovo moje nije loše, kakvih ima sve prokletstava. Ne mogu garantirati da znam tekstove, znači, do duše, ne mogu garantirati da znam akorde, tako da ne znam šta ja radim. Kakva je to tuga koju trebaš, je li tužna kao ja? Kakva je to samoća koju nemaš, je li sama kao ja? Dok još imaš srce i znaš što ćeš s njime, zamijeni me ako hoćeš, ako imaš s kim. Možda netko drugi bolje zna. Kakav je to prostor kojeg trebaš, je li prazan kao sada ja? Dok još imaš srce, skloni ovog zasa kiše. Nežno mu objasni da ne misli više, da ne lomi glavu i da ne razmišlja o tom. Kakav je to rat kojeg vodiš, je li izgubljen kao on? Kako je to drama koju pišeš, kakav joj je kraj? Piše li na nastavke, ili je gotov kao ja? Dok tvoj lik ima sjenu koja ne liči na njega, koja ne zna gdje će pasti, pa pada preko svega. Sve će upropastit, uvjerena da zna. Kakva je to pustoš koju tražiš, je li pusta kao sada ja? Znam da imaš srce kojem treba posebna njega. Ne zna preći preko malih stvari, pa prazi preko svega. A taj drugi život u kom drugčije radio mi sve, je li kasno sad za njega, kao što je za mene.
ja ću vladati zemljom. Nađemo se negdje u sredini. Nađemo se gdje se nađu tvoje noći i moje zore. Nađemo se kako kažu. Nije nebo, a nije ni more. Ne pušta ni glas, a ja ću na to složiti suprosti dok ne prestaneš. Ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu. Prvi satane od pjesme, samo terca na tišinu. Samo terca na tišinu. Ja svjetim kao mlad, u meni istok počiva. Priznajem kriv sam za nered u tvojim očima, u tvojim ruskim pisima. Tražiš meni dostojna, sve ti čitam u bijelo pet. Bjegama kao zvijezdama, ne pušta ni glas, a ja ću na to složiti suprosti dok ne pristaneš. Ja ću poslati ljude, ti se pobrini o vinu. Prvi satane od pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Nebo, ja ću divljati svijetom. Nađemo se negdje u sredini. Ma nađemo se gdje se nađu tvoji oblaci, moje gore. Nađemo se već si mašu tvoje peke i moje vore. Puštaj ni glas, a ja ću na to složiti suprosti dok ne pristaneš. Ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu. Prvi sat da nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Ne puštaj ni glas, a ja ću na to složiti suprosti dok ne pristaneš. Ja ću pozvati ljude, ti se pobrini o vinu. Prvi sat da nema pjesme, samo terca na tišinu, samo terca na tišinu. Volim kada zaspeš uz mene, skupčana u neko nemoguće vozi. Tad se čini, to je ljubav u nemogućoj dozi. Ne može te ništa tako staviti, ništa toliko ugrozit, ko kad navališ na ljubav, a ne brineš o dozi. Svašta sam ti rekao i napisao, ošamućen u toj hipnozi. Zato molim te i priši, ne dolazi ljubav u savršenoj dozi. Volim kada zaspeš uz mene, sklopčana u nekoj nemogućoj pozi. Tad se čini, to je ljubav u savršenoj dozi. Ne možete ništa tako zvoliti, ništa toliko ugrozit, ko kad navališ na ljubav, a ne brineš o dozi. O svašta sam ti rekao i napisao, ošamućen u toj hipnozi.
nozi. Sad to molim da izbriši, dolazi ljubav u savršeno dozi. Zadnju pjesmu bih prepustio tebi ako imaš neku želju, Senči. Doduše, vjerojatno nisi ništa htio da pjevam će. To je tvoja želja. Prvi ja znaću kad dođe zidine i odmah jave sve što po njima prođe. Godinama ovo radim, dočekao sam prigoda. Sanjao sam, al ne čekam ja bilo koga. Zubi trunu od gorčine, svačiji sam bez nikoga svoga. Pogled teži od planine, upodgledam kao nekakvog Boga. Oprosti što ti ovo radim, kuće gromi vedra neba. Ti si sve što tako želim i sve što mi ne treba. Oprosti što ti ovo radim, kuće gromi vedra neba. Ti si sve što tako želim i sve što mi ne treba. Kao da se cijeli život spremam da ponudim na toj dražbi sve što imam i što nemam. Moja krv, moj su narod, brodolomci. Sanjao sam jedan hit, samo kamenu i bronci. Zubi trunu od gorčine, svačiji sam bez nikoga svoga. Pogled teži od planine, upodgledam ko u Boga. Oprosti što ti ovo radim, kuće gromi vedra neba. Ti si sve što tako želim i sve što mi ne treba. Oprosti što ti ovo radim, kuće gromi vedra neba. Ti si sve što tako želim i sve što mi ne treba. Inače, Sanin je možda jedini pjesnik koji sam ja u životu pročitao i vjerujem da nema nam drugog. Još jedan pjesak za Sanina Karameševića. Knjiga je tu, kupite mi pivu, sigurno, imate